A'udhu billahi minashaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dobrodošli u serijal predavanja pod nazivom Džini i sihr, istina i zablude, 40 pitanja, 40 odgovora. Moje ime je Fuad Seferagić i danas ćemo se družiti uz temu šta je sihr, a ko su sihirbazi. Semantika arapske riječi sihr je nevjerovatno mistična i zvuči mnogo tajanstvenije od termina na našem jeziku kojima se pokušava objasniti njeno bliže značenje kao što su riječi čarke ili čini. To su termini koji su se podjednako udomaćili kod muslimana i kod nemuslimana na Balkanu. Prisutna je riječ magija ili sintagma crna magija kao posljedica dominacije engleskoga i njemačkoga jezika koji su ovo civilizacijski bitni nosioci prodora tehnologije i tehnoloških dostignuća sa zapada. Različita podneblja širom Balkana imaju i svoje lokalne nazive za sihr, ali oni nisu toliko bitni da bi se mi sa svakim od njih posebno zabavili. Pojam sihr se ne može dosljedno prevesti na naš jezik s obzirom da je njegov značajski potencijal veoma obiman, a polisemijska emanacija mnogostruka. Ipak mi se čini da bi u značajskom razumijevanju između ostalih dobro pristajali narodski izrazi za kukuljen ili za mumuljen, baš zato što su izvori djelovanje sihra tajnoviti i što sihr ima za cilj da stvarnost i istinu nekoga ili nečega prikaže nestvarnim ili u lažnom obliku. Pojam sihr se u Kur'anu časnom spominje 60 puta u različitim oblicima, baš kao i riječ fitna, to jest razdor ili smutnja, što upućuje na to da je sihr usko povezan sa razdorom i sa smutnjom. Pojam opsihren spominje se samo 3 puta, što opet vjerovatno ukazuje na to da ne uspijeva svaki sihr, već tek svaki 13. A Allah najbolje zna. Možda bi se modernijim žargonom pojam sihr mogao definirati i kao najdrevniji način ubistva po narudžbi u rukavicama, atentat bez svjedoka, bez mogućnosti da se otkrije stvarni ubica ili stvarni naredbodavac ili udar po narudžbi, jer sihr djeluje na srce i na tijelo, na razum i na psihičku motoriku pojedinca i porodice, te na sveukupno stanje sihrom pogođene zajednice ili pak ciljane osobe. Najvjerovatnije je da neki oblik sihra proteže korijenje neposredno do prvih čovjekovih zajednica na zemlji, ali je sa sigurnošću doživio procvat i kulminaciju za vrijeme Musa a.s. na prostorima tadašnjeg Egipta, do te mjere da je uzvišeni gospodar odaslao 2 poslanika, Musaa, kojemu je dao Tevrat, i njegovog brata Haruna, da između ostalog raskrinkaju sihr i sihrbaze koji su određivali posao za faraona kako bi on, tako potpomognut strahom i trepetom, vladao narodnim masama, prikazujući sebe kao Bog. Uglavnom nam je svima poznato ovo kuransko predavanje i kako je na kraju potlačen i utopljen okončao faraon, a i njegovi sihrbazi razotkriveni, poniženi i pobjeđeni. Sihr je bio, a Allah najbolje zna i ostaće, prisutan na svim krajevima svijeta, samo se od podneblja do podneblja drugačije zove. Čak bih se usudio reći da od vremena Musa a.s. pa do danas sihr nije bio toliko oličen kroz svakodnevnicu kao što se to danas dešava. Skoro u svakoj sferi života se vide i osjete njegovi tragovi. Možda zbog toga što tlo uspijevanja i klijanja sihra nikada nije bilo plodnije niti obimnije. Tako je, na primjer, sihr moćno oružje u rukama političara u zavođenju birača ili sredstvo za masovno obmanjivanje preko medija i socijalnih mreža za započinjanje agresija, ratova, jer je i vještina govorništva vid sihra, bajanja, ogovaranja, opsihravanja kako pojedinca, tako i širokih narodnih masa. Iako je sihr
laž i obmana. On se ipak može jako vješto prikazati kao istina i svjedoci smo toga svakodnevno. Džini su nevjerovatni majstori u došaptavanju i u oblikovanju emocija i osjećanja. Faraonova metoda započinjanja ratova je bila često primijenjena kroz istoriju, pa i u našem vremenu. Sjetimo se samo kakvim su se sve informacijama Amerikanci i Englezi koristili u motivisanju i mobiliziranju drugih nacija za započinjanje zaljevskih ratova. Sihr govora i nagovaranja je vjerovatno najučestaliji sihr u današnjem vremenu. On se toliko udomaćio u svakidašnjoj percepciji ljudi oko nas da samo istinski vjernici i ljudi bistroga i neopterećenog uma, bez predrasuda prema drugima i drugačijima, mogu uvidjeti pravu istinu i nevjerovatan doseg propagandnog sihra i njegovih nesagledivih posljedica. Abdullah ibn Omar radijallahu anhuma prenosi hadis da su sa istoka došla dva čovjeka i držali su govore da su ljudi, to jest ashabi, bili ushićeni njihovom rječitošću, pa je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao: ima takvih govora koji su uistinu magija ili neki govori su zbilja magija, to jest sihr. Ovaj se hadis nalazi u Buhari pod rednim brojem 1980. Želim spomenuti da sihr nije isto što i trik kako neki tumači. Trikove izvode klasični mađioničari jer je trik zapravo vještina i sposobnost u odvraćanju pažnje sa žiže određenog pokusa. Mada, moramo priznati, mnogi od poznatih mađioničara danas svoje tačke izvode svakako uz pomoć džina ili sihra. Sihr je prisutan i na sportskim terenima ili kao 12. igrač ili kao pomoćni sudija velikih svjetskih klubova. Zavidnost i želja za uspjehom ne biraju sredstva do cilja. Koliko se samo puta desi da profesionalni fudbaler koji prima milione i milione nekoliko puta promaši loptu samo nekoliko metara od mreže ili da mu se jednostavno zapetljaju noge pred samim golom kao da je najobičniji amater. Sihr i sihrbaz, to jest onaj koji pravi sihr, jesu kao dvije ruke, jedna drugu pere i jedna drugu treba. Isto kao što je čovjek, to jest vjernik, Allahov namjesnik na zemlji, tako je i sihrbaz šejtanov namjesnik na zemlji. Sihrbaz je još više, on je šejtan u ljudskom obliku jer da bi ga šejtan slušao i pomagao mu, on se mora odreći istinskog gospodara, učiniti mu širk, priznajući šejtana, Allah nas sačuvao njega za svoje božanstvo, pa ako je sihrbaz musliman, onda to prestaje biti, a ako je sihrbaz nemusliman, ne može u takvom stanju ni postati, a Allah subhanahu wa ta'ala najbolje zna. Ovo bi pojednostavljeno bilo grubo pojašnjenje ili jednostavna definicija šta je sihr i sihrbaz, a o znakovima i simptomima jednoga i drugoga bit će riječi inša Allahu ta'ala u narednim predavanjima. A do tada, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.